Aya bikasya ewe muwa kabina nanondo ndagitali ndayita atambite uthima nazie ya mutumia ete kwoko tukumya ndakameo nini te uthime nikana tumano waita kitukuita mutumia nengana cha mbe cha tonwa cha bibila cha mu mageni haronwa cha kele cha bibilwa ke ikumakeni haronwa cha karatu cha bibilo ona choki ikumakeni hai Madam Usunasi kama ito Usunasi azizi ya mutume wasia no ni mwizi no ni morati mutume wa basa muno no otru ine hakulia mutume wa inuka ate muita asia kama ito Usunasi osa chaki mocha mutumia kila yanatona kati wa isu itatu oso kimwe mumuna chaleti ndakameto no bibilweka keki wabandu ikathi mwe kama nikamutumia waiteke naende amina obibilwa ati yobaka mutumia ati yoba mutumia neza vende bala kaze mutombe ikuga muno naende nasi andete nikanaka dhime asiokethi hata bya mutumia ke lo waite nasi hata namba ungoke we mutumia hata ndagitali kwa mbauka nasi hata namba ungoka we mutumia hata ndagitali kwa mbauke ndagitali asiokethia nasi yoka kulia mutumia we asiata yenda ugwe ni ona the nonge akolwa the na mwangu yenda ugwe ona mama uma maikuma akolwa mutumia we asiata yenda ugwe ona mama uma maikuma akolwa ko uenda twikata umbeko uwe kacha ewe na twigara umbiko uwe kacha nasie ya mutumia we mima umaone pio we aya bikasya